Nalor ba ulah sya'rem hakatma persya ya kari India mentah ulah penkiu kerdan sipaya lade kumun nongjob. Hakasin kabaningkong lajan ripusnem ka Pakistan kala aya uhe sipai jongka ya ka kerdan seremonial jongka Field Marshal. Ka jingkiu kerdan jong General Asim Munir kadai hadin ka jingya kan athap deng ki sipai kari India bat Pakistan. Hakaba ka Pakistan kalayaro ya kum ka jing itu ya ka jing start hakabuit trekam jong ka jingkiu kerdan jong uhe sipai jongka Pakistan Asim Munir syaka kerdan Field Marshal la penbena kum ka kusnam nakamta kaba kikot ka jingjob sipai jong persya ya kari India. Handrei ka kamlong ka jing persang kaba serkei banburi ya ka jing bomla jongka operation Bunyan Al Marsus jong ka jingkiu kerdan jong Munir ka penskem ya ka jing sensar jong om ya ka jing shannya. Dakaba pensyong nong rim dakari Pakistan ya ki buit bajrong bat ka jinglong nong yalam baclur jong Munir kala job ya ke India lakam syusyu ka Pakistan haka operation Bunyan Al Marsus jongka ka sorkar Islamabad kadang bun kam yalade bansam ya ki siti aikule bat ka jingkiu kerdan jong Munir kalong ka jing pensisa ya ki jing penbernya ka kunhun menteri sorkar pedeng jongka Pakistan balayalam da menteri rang ba duk kari Syahbaz Sharif haka singithoding kala menjur ya ka jing penkiu kerdan ya Asif Munir naka General syaka Field Marshal General Syed Asim Munir ulah kentiu kerdan yalade syaka kerdan Field Marshal latho dau Imtaz Muhammad Ubadon hayuke haka X kaba ulah pos kiriu syempang kil ongru badai Munir ubala hukum baka sorkar pupet riu pajba kan kentiu kerdan ya syaka kerdan Field Marshal urang ba sipai ubak kadu ubala syak kentiu kerdan syaka kerdan Field Marshal udai Ayub Khan jongka Pakistan hadin ba ulah simti ya katai ka kerdan hausnem syajar kendai spa riupusan hakapor jongka tma Indo Pak udang penhiar arsya ya ka jingya tu khana jong syapang ka jingjob badda ka ba penkiu kerdan ya ka kerdan jong ulah penskem ya ka jingbat bat ya ka jing sensar jong ya ka Pakistan ong Major Malik M Joli ubala syong thai handrei kat gum ki jingwat nya layok jingtep bah kapor baka India kadang penlong ya ka jing lej bom syaki benta jong kari Pakistan khamtam ka jing lej bom jong ka India ka bala jer kerteng operation sendur layok jingtep bau Asim Munir ulari dengan yalade hakitliu neki jaka kerpang balati apok khendo banlaj na ka jingma bat ka jingyap ka jingim jong